Inzoka ni inyama nziza cyane ku Bashinwa kuko ifite intungamubiri umubiri wose ukeneye, ariko abenshi mu bari kunyumva bayifata nka sekibi. Uyibonye ahungira kure akiruka, ndetse ubishoboye akayijajanga umutwe. Ariko nta cyatera Umushinwa agahinda nkuko kubona uyica ukayijugunya, yewe ndetse anabishoboye yagufunga. Inzoka ni inyamaswa y'inkazi cyane ku buryo muri Bibiliya igereranywa na sekibi, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze ku Mushinwa, kuko Umushinwa atagibona nka sekibi ahubwo ayibona nk'akaboga. Umushinwa arayirya, akayirya, akongera akayirya, ndetse akanayiyongeza ku buryo akomba n'agasahani yayiriyeho. Dore ko inyama zayo zihenze kubi, ko agasahani k'inyama yazo kagura hagati y'ibihumbi 36 by'amanyarwanda ndetse n'ibihumbi 87. Ubwo biterwa n'uko wifite mu mufuka. Ngiye kubagezaho impamvu Abashinwa bakunda kurya inyama y'inzoka. Nutega amatwi yitonze ushobora kuza gusanga nawe waracikanywe n'aka kaboga k'imboneka rimwe. Ariko mbere yuko dutangira, ndagira ngo nkwibariza akabazo kamwe: ese ubereho kurya cyangwa urya kugira ngo ubeho? Igisubizo ni cye mu mutima wawe. Reka twanzike. Ugiye kugezaho kino cyegeranyo, nitwa Philippe Tuyishime. Mbere na mbere, mu Bushinwa inzoka ifatwa nk'ikiribwa gifite intungamubiri nyinshi cyane, ibyitwa high nutrition value mu rurimi rw'amahanga. Inzoka zirimo proteine nyinshi cyane, amavuta make, collagen na amino acids zifasha umubiri kongera imbaraga. Inyama z'inzoka zirimo imyunyungugu, ibyitwa minerals. Muri iyo myunyungugu twavugamo nk'iyitwa iron, itanga amaraso n'imbaraga, calcium, ikomeza amagufwa, zinc, ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse na magnesium, ifasha imikorere y'imitsi n'ubwonko gukora neza. Ibyiyongera kuri iyo myunyungugu, inyama z'inzoka zifitemo amavitamine meza cyane umubiri wacu ukenera mu buzima bwa buri munsi. Harimo nka vitamine A yongera amaraso, hakabamo vitamine B complex ikubiyemo B1, ikubiyemo B2, B6 na B12. Izi vitamine zifasha mu mikorere myiza y'ubwonko no mu kwinjiza intungamubiri. Hakabamo na vitamine D ifasha mu mikorere myiza yo gukomeza amagufwa y'umubiri wacu. Rero urumva ko akanyama k'inzoka ni inyama nziza cyane. Ikindi, kurya inyama y'inzoka mu Bushinwa bifatwa nk'ikimenyetso cy'ubukire, symbols of prestige and social status. Mu bushakashatsi bwakozwe 2020 bukozwe n'ikigo cyitwa Journal of Chinese Anthropology, yagaragaje ko mu bice bya Hong Kong na Guangxi kurya inyama y'inzoka ari ikimenyetso cy'icyubahiro mu muryango. University ya Cambridge 2021 ishimangira ko Snake Restaurant muri Hong Kong akenshi ijyamo abantu b'abakire bashaka kugaragaza stati yabo, cyangwa se bashaka kugaragariza abandi ko bafite amafaranga, kuko basobanura ko inyama y'inzoka ari inyamaswa bihenze kubona ndetse no guteka. Dore amoko 3 y'inzoka Abashinwa bakunda kurya. Harimo iyitwa cobra, mwese murayizi, iyitwa python, ndetse n'iyitwa vipers. Izi ni inzoka bihenze kubona ndetse kandi bihenze no kuziteka, kuko isahani imwe y'izi nyama z'inzoka mu Bushinwa igura hagati y'amadolari 25 ndetse n'amadolari 60. Ubwo mu manyarwanda, tuvunje mu manyarwanda, ni hagati y'ibihumbi 36,312 ndetse n'ibihumbi 87 n'amafaranga 149. Ubwo birumvikana ko kubona kano kaboga k'abakire bigomba kuba wifite kandi uri umukire, uri umuntu ubashwe cyane mu Bushinwa. Ubwo birumvikana ko kandi banyakabyizi b'Abashinwa batagomba kujya kuri kano kaboga k'abakire. Naho kubijyanye n'icyubahiro n'ubuhangange mu muco w'Abashinwa, inzoka isobanura ubwenge ndetse n'imbaraga z'abanyabwenge. Inzoka ifatwa nk'inyamaswa ifite ubwenge, ubwirinzi ndetse n'imbaraga z'ubuzima, ku buryo kuyirya nawe bikugaragaza nk'umuntu uri kwinjizamo ubwenge ndetse n'ubwo bwirinzi. Ni nk'uko mu Rwanda cyangwa ahandi umuntu yita izina ry'intare cyangwa akiyitira irindi zina ry'indi nyamaswa ikaze cyane ikanganye mu rwego rwo kugaragaza ko arenze abandi. Ikindi, inzoka ikoreshwa mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, traditional Chinese medicine, TCM. Mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, inzoka cyane cyane amaraso yazo, uruhu, amavuta yazo avura indwara zitandukanye z'Abashinwa. Dore indwara 3 zivurwa n'ibikomoka ku nzoka. Indwara ya mbere ni uburibwe bw'amagufwa ndetse n'uburibwe bw'imitsi. Hano hakoreshwa umuti witwa snake wine. Hano ufata inzoka gakondo y'Ubushinwa ukashyiramo inzoka, ukabitara byamara gushya,
ugafata ya nzoga ukayiyungurura ukajya unywaho doze runaka, ubwo iyo ndwara ikavaho ikira burundu. Indwara ya kabiri ni indwara z'uruhu n'ibisebe. Hano wisiga ifu iva mu ruhu rw'inzoka. Indwara ya gatatu ni umuvuduko muke w'amaraso. Hano unywa ifu ikomoka ku mwanda inzoka yitumye. Wabyumvishe neza, unywa ifu ikomoka ku mwanda inzoka yitumye. Si ibyo gusa kandi, kurya inzoka mu Bushinwa ni umuco. Nk'uko mubizi ko mu Rwanda kurya ibishyimbo ari umuco wacu hafi ku ifunguro rya buri munsi. Nuko rero mu Bushinwa naho kurya inzoka ni umuco wabo, guturuka mu kinyejana cya 14 by'umwihariko muri Hong Kong. Inzoka ibyitwa snake soup yabaye ikiribwa cy'abifite, ikiribwa cy'abanyapolitike, ikiribwa cy'abantu b'abakire cyane mu Bushinwa. Dore ko no mu birori by'abanyapolitike ndetse n'abifite b'abakire mu mihango ikorwa rwose birira inzoka. Rero kurya inzoka mu Bushinwa ni umuco. Mu gusoza, abenshi bati ese ko inzoka igira ubumara ni gute umuntu ayiteka ayirya ntapfe? Dore uko bikorwa. Burya inzoka ntabwo ifatwa na buri muntu wese, ifatwa n'umuntu wabyigiye akayifatisha ibikoresho byabugenewe. Yarangiza akayifata umutwe akirinda ko imukomeretsa, akayirumisha ku gikoresho gikomeye cyane nka plastike cyangwa icupa ry'ikirahure. Iyo imaze kukiruma, ubumara bwose busohoka mu menyo. Yamara kusohoka mu menyo, akayitema umutwe akawushyira ku ruhande. Yarangiza akayikawusha mu mavuta afite ubushyuhe bwa degere Celsius zirenga 100. Yamara kuyikawusha muri ayo mavuta, akabona kuyiteka bisanzwe. Icyitonderwa, umutwe w'inzoka ntabwo uribwa ahubwo urajugunywa, kubera ko bikeka yuko hashobora kuba hasigayemo ubumara butandukanye kandi bwahita bukwica. Ikindi, si byiza kurya inzoka utarayimenyereye, ko byakuviramo ingaruka zitandukanye, harimo nk'isesemi idashira, kuruka ndetse n'ibindi. Kandi mu gihe yabitateguwe neza akaba hasigayemo nk'ubumara butandukanye, bwose bwakugera mu nda bukahita bukwica kuko utabimenyereye. Ibyiza rero mu gihe utabimenyereye wabyihorera, cyane cyane nko mu Rwanda ntabwo byemewe kurya inzoka. Mwakoze kuntega amatwi. Iyi ni Food Vibes TV. Kana subscribe na like kuri iki cyegeranyo, ubundi twibanire buri munsi. Jya muri comment utanga igitekerezo cy'icyo wifuza ko twazagukoreraho ubutaha kubijyanye n'ibiribwa, ubundi twibanira buri munsi. Njye wabateguriye kunagezaho kino cyegeranyo nitwa Philippe Tuyishime. Naho ubutaha, ndabakunda cyane.